Unduire wa kugimario kwa airitu ni mutugo uthiite ukihitũkagwo ni mahinda, no ni kugite na wara mweru uri urahuthika kugimaria airitu a gatagati ka ũkũrũ wa miaka 4 na mugwanja thiini wa kaunti ya Kajiado. Kurerikana airitu makoretwo makigimario ikundi-ini cia atumia aria maretwo mathiite mishamanio-ini ya gwikuria. Tulikuwa tumegundua walikuwa wanafanyia watoto wadogo like 9 years below, wanafanya wakiwa wadogo kwa sababu watoto hawajua na wanaifanya kisiri. Ona kuhanoro guo ikundi iri ikoretwo ikihurana na kugimario kwa airitu cirauga kuri na ugaruruku makiria muno kuona kuri na kundu airitu magiurira kwihitha riria matua kugimario ona kana kuhikithio kia hinya. Amwe a airitu aria magashirite muturire-ini thutha wa gwithara micini ni amwe aria marahuthika ta muhiano mwega na guteithiriria kuhinyiriria bata wa githomo hari mwana wa kairitu. I make an appeal to our parents. Please invest in the girl child education. These girls are the ones who are going to change our society. But at the same time, I also appeal to our communities and especially our village elders to work together with us to help our children learn that there is hope in educating a girl. Ona gutwika riu macibo ni maranyita mbaru bareno ya kugimario kwa airitu kuriona gicunji gitari gietikira gutigana na unduire uyu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.